हो تا هر کله ویو رمضانت رازا تا هر کله ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکات پټولو میاشتو کې یته الا زکات پټولو میاشتو کې یته الا مرحبا 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 ځان سره خوندونه خې مزه رمضان راوړه د ډېرو ثوابونو مرحله رمضان راوړه هو ځان سره خوندونه خې مزه رمضان راوړه د ډېرو ثوابونو مرحله رمضان راوړه او باکړو الله صد جنت پکې سودا او باکړو الله صد جنت پکې سودا مرحبا 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 تا هر کله ویو رمضانت رازا تا هر کله ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکات پټولو میاشتو کې یته الا زکات پټولو میاشتو کې یته الا مرحبا 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 رب وای بندا یا راغلی کا سغاړې او مسمان نخکتا تو پکم فکر کی لاړې हो रब वही बंदा याम रागली का सुगाड़े अवम असमान नखता तो पकुम फिकर की लाड़े सलाह से नास्तिला सुचत कपा दुआ सलाह से नास्तिला सुचत कपा दुआ मरहबा 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 تا هر کله ویو رمضانت رازا تا هر کله ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکات پټولو میاشتو کې یته الا زکات پټولو میاشتو کې یته الا مرحبا 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 یا رمضان تو پټولو میاشتو کې الا یہ رم ورسات لے تو زکا سر بلائے ہے یا رمضان تو پټولو میاشتو کې آلائے رم ورسات لے تو زکا سر بلائے تعالی رب در کړي دا اوچتا مرتبہ تعالی رب در کړي دا اوچتا مرتبہ مرحبا 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 تا هر کله ویو رمضانت رازا تا هر کله ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکات پټولو میاشتو کې یته الا زکات پټولو میاشتو کې یته الا مرحبا 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 مرحبا
تا تمون خوشال یو بے حدا اے رمضانا اللہ دے پخیر راولا تو کل یہ بشانا تا تمون خوشال یو بے حدا اے رمضانا اللہ دے پخیر راولا تو کل یہ بشانا تمو جوڑ شویدا بخلو واسلا تمو جوڑ شویدا بخلو واسلا مرحبا 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 تا تا ہر کلے ویو رمضانت رازا تا تا ہر کلے ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکاچے پٹولو میاشتو کی یہ تو علا زکاچے پٹولو میاشتو کی یہ تو علا مرحبا 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 امیر حمزہ ملنگ دا نزل پا مسلمان دا ڈکا دا خوندونو دا علام یجد رمضان دا ہو امیر حمزہ ملنگ دا نزل پا مسلمان دا ڈکا دا خوندونو دا علام یجد رمضان دا رب نکڑ سوالنا ہم دنی موش پو جڑا رب نکڑ سوالنا ہم دنی موش پو جڑا مرحبا 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 ہو تا ہر کلے ویو رمضانت رازا تا تا ہر کلے ویو رمضانت رازا مرحبا 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 زکاچے پٹولو میاشتو کی یہ تو علا زکاچے پٹولو میاشتو کی یہ تو علا مرحبا 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 دا دی خکل نظم شاعر دے ډیر گران او محترم ملگرے امیر حمزہ ملنگ آف پشاور دا خکل آواز دا ډیر گران او محترم ملگرے قاری محمد صحیب الرحمن مدانی والسلام